Mawphor Division Sport Association mentaka sengi kalayo ban Sdang ya ka Lympung Ialehkai kenjat ball ka balatip kum ka Super but First Division Football League araja pulai ha ka ba uba tilengwa Deputy Commissioner ka Southwest Khasil District ulalong kum ukongsan bat ka balapanlong Hamadan Artificial Turf MDSA Longlang Southwest Khasil District. Hagazing Ialehkai jong ka First Division la job no da ka Snap Kirang Football Club da ka ba galathep shigo la not persya ya ka Podjaut Sport and Cultural Club ha ka ba open scam lang El Maulon ulayo banthep ha ka minute ka basan puar jong ka kilamit kat ba ha ka jing Ialehkai ka bare jong ka Super Division pat ka Mountain Sport Club bat ka Jakren Sport Club kilai kha klem da yo ban penki jar wat ka weiru la ban kedau bahaka ni ke Lympung Ialehkai ki don menta prakan hon ha ka Super Division pat khat ar kan hon ha ka First Division ki balai don lang ha ka ni sengi ki long uba AL bare Extra Assistant Commissioner Southwest Khasil District ki nong kit kam jongki Sport Club ki nong kit kam ke MDSA lembat ki pat ba nong kisang ki bala ajing kren ha ka ni sengi ki long uba KL Lendo Sherman jongka Football Committee jongka MDSA bat ka jing kren khublei na uba krau ku par shang der Secretary ka Football Committee jongka MDSA. Sosok sibun bani bagas standar kalau hamkiu pilala ban job ya ka tim ke ba pona masjid demi nalai ya game ke hele but sosok sibun ba kan district ini kalau kami di Klur Lympung Ialehkai ke ba ke la pona maka negara ini yang terbaik di prokai bagian ai musim yang para sama ikut sama pro bagian Mawphor atau sport bagian kilanat kerang bagian lagi di kam di jing bang di basniu